Yemerewe gushingira umudivorce kwa mufano ngatandukana n'uyu mugore imyaka ikaba 35 habe niyo 10 ngasubira nkarambagiza undi urwo rushaka umwemerewe kusezeranya ruri mu marembera rugira ibimenyetso kibihe tugiremwe bibiri ibimenyetso bibamo ikintu ca mbere nuko taganira iyo habaye ikibazo hakagira umwe utemera kwicarana n'undi ngo baganire cyo ni ikimenyetso cyo gutandukana ikindi ca kabiri ni indoha ico bita indoha muri abantu bakuru namwe murabizi yego iyo habaye ikibazo ku ndoha haba habaye ikibazo cyo gutandukana kuko umugore aba yaravuye iwabo kubera indoha noneho iyo itagihari niyo muba mufitanye abana iba ari ikibazo kinini cyo gutandukana kuko si mwene nyoko si mushiki wawe si nyogosenge ntaco mufana cyo mufana nico ni naho hava urugo nyine ruzima aho ngaho ku ndoha uradutandukanyiriza gute ubukristo n'ubufura ndagusuhuje nkwifurije igitondo ciza we bukenda sana bugorobye nkwifurije umugoroba mwiza bivanya naho uherereye amahoro y'Imana akomeza abane nawe turamukije abanyamurenge bose kwisi aho baherereye turamukije abanyarwanda bose kwisi abanyamasisi nabantu twumva ururimi rumwe cyangwa se tuvuga ururimi rumwe niyo mpamvu tudukora ikiganiro tubaramutsa dushimiye ko subscribe kuri Ineza Live TV uri umuntu w'agaciro kandi uri umuntu w'ingenzi yandirimbo ngo nta mana nta buzima warakoze guhitamo uyu muryango ntuzicuza ndimwe n'umukozi w'Imana kugira ngo dutangire tuganire reka tubanze dutumusabe turagize Imana hanyuma twinjire mu kiganiro twamenye umurongo niko kwiza Mana ikomeye Mana igira neza turagushima kandi turaguhimbaza tugushimiye ko tugiriye neza uyu mwanya tukaba turi hano kugira ngo tubashe gutanga inama tubashe kuganira kugira ngo muri no simwami tubashe kubana amahoro tubashe kubaha Imana icubahiro gikomeze kigaruka mu miryango turagushimiye kuri kumwe natwe biganiro bikorwa uyu munsi bashe kuduha ubwenge kugira ngo tubashe kuvuga ibikwiriye kandi bifasha abantu n'Imana ikabyishimira tubisa tubyizeye kandi tubyiringiye mu izina rya Yesu amen amen ushobora kwibaza rero ngo kubera ko utangiye dusenga turi n'umukozi w'Imana ni nawo muco w'abakristo ni nabyo byiza reka tugusabe bibwira abantu bakuri Ineza Live TV so bwa mbere abantu wenda barakuzi ariko no bwa mbere uje hano reka utangire wivuga tumenyane nabo bakumenye hanyuma tuganire twamenyanye niko kwiza urakoze cyane nitwa Pastor Aline ndi umukobwa w'abanyabyinshi mu nzu y'abakabu umudamu w'abagorora mu nzu y'abasizana ndi umudamu w'umugabo umwe nkaba mfite abana 6 abakobwa 2 n'abahungu 4 Imana ikaba yarangiriye neza nkaba nkora umurimo w'Imana mu rusengero rwa Harmony Sheikh Pastor urivuza namangira ikibazo iyo umukozi w'Imana umugabo umupasiteri cyangwa se umama iyo yivuga aravuga ngo ndi umugabo ufite umugore umwe cyangwa ndi umugore ufite umugabo umwe hari abagira babiri murabyemera hari abantu benshi bagira babiri baradivorce ariko rero njewe ntabwo na divorce niyo mpamvu rero navuze iryo jambo uko ntawe ndabona wivuga avuge ngo ndi pasiteri mfite abadamu 2 ntawe ndabona bivuga nimbaga bitemewe ntawe ndumva bivuga ariko nibiza kugira umwe n'ubundi niwo muco w'abakristo pasiteri Aline rero ku muntu utamuzi yo kwivuga gute mu ncamake ni muntu ki Pasiteri Aline ni umudamu ubuzima bwandanze ndi umuntu ugira ibyishimo mu buzima bwanjye nkunda gushima Imana kandi ndi n'umuntu uzi kubana n'abantu umuntu uko ameze kose ntabwo nopfa kunanirwa n'umuntu iyo murebye ujye yitwara
mbasha kumenya uburyo nshobora kubana nawe muri iyo karagiteri yiwe, wenda nkagenda mugira inama buke buke, ariko sinshobora kunanirwa kubana n'umuntu uwo ari we wese uko yoba ameze kose, yaba ari umuntu witonze turabana, yaba ari umuntu w'ikirara turabana, yaba ari umupagane turabana, yaba ari umukristo turabana. Sindi umuntu utoranya ngo kubera ko ngo uyu nguyu ngo ameze gutyo. Umuntu wese ukwira umuntu ugihumeka muhesha agaciro cyane. Yego. ubwo twaganiraga n'umuvugabutumwa witwa William, naramubajije ngo ese ninde muntu mutobana, arambwira ngo mu nzu sinobana n'umwibyi, ngo niwe muntu ugoye cyane kubana. Uzi kuba uri mu wawe ukicara ufite amakenga, telefone toshira ifaranga hano, nta kintu cy'agaciro udashobora gushira aha ngaha, kuri we umujura mwabana mu nzu? Twabana rwose, fa kuba naramenye ko ari umujura. Naramenye ko ari umujura kubera ko Yesu adukunda ntabwo twari beza. Twese yadukunze turi abanyabyaha, kandi umunyabyaha wese ni umunyabyaha cyane. Ingeso yose baba afite nta catuma Imana itomuhindura. Rero ntugomba kumwigiza, iyo umwigije yo ntibona uko umubwiriza, kandi nta mbuto ubumwereye, ahubwo murabana ukamenya uburyo ucunga ibintu byawe, kandi ukamenya uburyo ubasha kumubwiriza, ukamwereka ko ibyo bintu nta kintu ntaco yogeraho, ntaco yo kwimarira ari umuntu w'umujura, ukamwereka urukundo kandi akabasha kumenya Imana. Je nta muntu tutobana niyo yo umujura twobana. Umuntu mwiza nukuri. Hari abantu bagoye kubana nabo, agoye cyane, ukavuga ati yewe nanone reka tureke nyine. Ni ryari rero wakiriye umuhamagaro cyangwa se wakiriye agakiza? Agakiza ubundi twagize umugisha, ubwoko bwacu bw'Abanyamurenge twagize umugisha. Twavutse mu muryango ukijijwe, dusanga ababyeyi bacu bavuga Imana kandi bakunda Imana, basenga, bituma tubasha kugendera muri uwo mwanya. Ugasanga icaha bacita icaha, agukora nabi barakikubuza. Ntabwo nigeze nkora ibintu bibi kuva ndi umwana. Nari n'umwana witonze cyane, abanzi barabizi. Ari umuntu utuje, nari umuntu ugira isoni, nari umuntu wubaha abantu, nari umuntu wumvira. Nubwo bujyaga umuntu kwivuga neza, hari igihe abantu bagira ngo none wenda hari ico uvuga, ariko abanzi baranzi cyane. Rero ngenda ndi umuntu utari, sinigeze niyandavuza n'ibi byaha by'abasore, ntabyo naciyemo. Ndangije rero inja gukizwa neza, kumenya Imana no kumenya gusenga. Ndibuka hari igihe nasenga nkabura amagambo yo gusenga, kandi ntaca mfite, nta nico nishinja, ariko nkananirwa gusenga nyine ngo mvuge amagambo avuye ku mutima. Noneho nananirwa kubivuga, kavuga ngo Mana, iki kibazo mfite numvishije mama avuga ko uri Imana izikora gutya, uri Imana izikiza, uri Imana izitabara, uri Imana izihumuriza. Noneho naja gusenga, kubera ko ababyeyi bacu badutoje Imana, cyane cyane mama. Mama yari umunyamasengesho cyane, ahari nuko atazanyumva, ariko ndamukunda kandi numva ngendera mu mavuta ye. Rero ngendera muri ico gihe kirekire, ngeze igihe tutakibana, tumaze igihe, noneho ntangira gusenga Imana yaje, nkabwira Imana ngo Mana, Imana izayumva. Noneho mfa muri bya bindi zo kuvuga ngo Imana ya mama, Imana numvanye mama. Noneho ngenda nyibona, igenda inyereka, tangira kubona Imana igenda intabara. Noneho ndayimenya, nuzura umwuka wera, numva menya Imana, ndayikunda, ndayubaha. Noneho n'ingeso nziza nyine ndakomeza nzikora, nzi yuko ari ukubahisha Imana kandi ari gukorera Imana. Naho ubundi kenshi barakubwira ngo ntukabeshe, ngo kubesha n'icaha, ukanga ko kubesha kuko bakubwiye ngo ntukabeshe, ukanga kwiba kuko bakubwiye ngo ntukibe. Ariko noneho nja kubimenya, kubera ko nuzuye umwuka wera, mbona ko ni ikintu kibi. Wabesha kumva umutima wawe tumerewe neza, wihana ukumva uguwe neza, ukamenya ko Imana ibana n'abantu
bubaha Imana kandi babasha kuyikorera bagakiranuka. Rero icyo gihe ndibwira wenda nari mfite nk'imyaka 10 na hafi 16 gute. Icyo gihe natangiye gusobanukirwa Imana yanje kugeza none. Yego. Yego. Buriya umwana w'imyaka 16 ntaba akiri muto cyane buriya. Bikurikiranye n'ahantu twakuriye iri iwacu muri Kongo. 16 bari bamwe bageze aba baranashatse bafite n'abana. Icyakoza nanone. Rero kubera uko nguko kuba warakura vuba wanamenya n'ibintu vuba. Icyakoze. Yego. Wavuze ngo mwavukiye? Je navukiye mu Kamombo. Mu Kamombo. Niho wanakuriye? Nakuriye Imirimba na nza numva ko twavukiye mu Kamombo sinahazi cyane. Ariko tuhita twimukira Imirimba. Sokuru ni Rutegerwa niwo hageze mbere nabwo n'igihe twahageze nari ntaramenya ubwenge neza. Ariko igihe nabumenye nagaza mbona abamama babaherekeza habe no kuvoma kubera impamvu y'amaswa ibintu biraho. Yego. Hajya Imirimba niho haba injanga nyinshi. Aya. Sinzi ntago bizi ko ari Imirimba. Imirimba icari cyaba na mata. Ni mu Rusuku. Birashoboka. Ni mu Rusuku. Abantu babaye mu Rusuku muzotubwire ngo habaga injanga nyinshi. Ari hegereye ababembe bari bakunda injanga. Ngo injanga naho rure. Nari impetiranyisha. Niho byavaga. Niho zava. Ese huro n'igishwaga ni kimwe? Aya. Biratandukanye. Igishwaga ni ibigori bazana bagateka hari barangiza bakabihura. Babanje kubiteka. Bakabiteka. Bamara kujya nko kujya uteka imibisi yino baza bayiteka bakayijya gutyo. Yo noneho bakayihura. Bamara kuyihura bakayishira bayishira mu bintu by'ibitoki. Niho bikaba umutsima. Ibitoki bakabyitanga n'amakoma. Amakoma. Umutsima tizafaga gufa kandi byari umutsima w'ababembe. Twebwe ntitwabujya. Bagazawurya. Ariko si cyane. Ahubwo hari wambwiye ngo umunyamurenge wawuriye yabaga nyine asa n'ukoze igitangaza akanawujya yihisha. Ibyo gasi no bimenya ariko twebwe iwacu Imirimba twaza tubibona n'ababembe biganye na ba data nubwo batugoye bakatunyaga. Nka data we yarazi kibembe cyose. Hari n'igihe twagera mu isoko akabakubita bafite ibyo bapfa kubera ukuntu baziranye. Bakuranye nyine. Ariko bari baziranye niho bigiye. Noneho umubembe yaza yarari wanyu ukabona yasanze mama wadahari cyangwa yabana hari akazana ibintu by'ibishishwa by'ibitoki akagoheza ngo akakubwira imvugo yabo ngo ngwino ngo umujye akawasaturiraho bakira abantu nyine beza tukicungukanye tugisabana bakaguheza n'izo njanga bakazikunda mukaryaga. Ariko iwacu sinabonye babiteka cyangwa babisekura sinde. Rimwe nibwo nigeze kubona umuntu abisekura natwe turamufasha. Yari umunyamurenge. Noneho wazusekura gutya wasekura ukazabumva ko birafata ukabona biragoye. Ese no gusekura cyangwa no guhura? Barahuraga. Dukoresha imvugo yacu ko kwiza. Bakubihura ariko kandi gusekura no gutsinda. Guhura burya ibintu byose byo gukubita n'umuhini so guhura hariho gushokora ibigori akaba guhura ibigori byumye n'imyumbati. Imyumbati nayo niba ari ukuyihura natwe tukibaza kutugenda ni ukuyihura. ariko ibyo by'ibishwaga sinzi nabyo niba barabyita guhura. Muzabitubwire ntabwo babyiye. Muri commentaire bazatubwira turadukurikira n'abantu bakuru batandukanye. Ibyo nako nakare gaciyeho no kwibutsa abantu nyine abo turibo cyane nabyo ni byiza. Ntuterwa ipfunwe n'uburiwe ugaterwa ishema n'uburiwe. Uyu munsi rero kubera ko ndi kumwe n'umukozi w'Imana turaja cyane mu biganiro bitari bisanzwe naho bica hano kubera titire yiwe cyangwa n'uwari we. Hari ibibazo nka bikendi bukubaze imba mfite amatsiko n'undi wese abafite amatsiko kubijyanye n'abantu bubatse bashakanye. Nkamwe abakozi b'Imana bamwemerewe gufunga indoha gushingira. Mwemerewe gushingira umudivorce
kwa mufano ngatandukana n'uyu mugore imyaka ikaba 3 n'itanu habe niyo 10 ngasubira nkarambagiza undi urwo rushaka umwemerero kurusezeranya je ko bwanje simbyemera ndavuga ko imyemerere yanje imeze ntago mzemera kubera ko n'ubundi umugore agiye gushaka nawe n'umugore kandi ntabatabana batagira icyo bafa ahubwo ico nemera ko bahuza abe niyo baratandukanye jewe harabo nigeze guhuza baratandukanye bamaze imyaka 2 ubu nyine baravyaye kandi ndabishimira Imana yuko ico kintu cabaye baratandukanye hari nabo mpampuza ubu nyine bakoze divorce barandikiranye ngo bakoze divorce ariko ko ndabisengera kandi Imana irabishoboye kuko divorce y'umuntu gukora divorce y'umuntu mwabyaranye ufitanye abana be mwugaruye umutima mwagaruka mu kubakana rero nkanje nk'umushumba nyumva ko wabagira inama yo guhura bakavuga ku kibazo bafa kandi ntawe utagira ikibazo umugabo yokigira n'umugore yakigira cyane ariko ikintu kiza kigora ni ukutabasha kuganira no kudatanga umwanya wo kugira ngo muganire mu gitangire aho cyatangiriye mubone solution rero njewe ntabwo nemera gusezeranya indoa ya divorce ntabwo mzemera sinabikora kandi indoa ni ikintu kigoye cyane Bibiliya zivuga ko ngo umugore n'umugabo bagomba gutandukanywa n'urupfu urupfu rwonyine ni ukuvuga ngo ubatandukanyije gubaye urupfu nawe ubaye umupagani kandi icyaha ni urupfu cyane biba bikomeye isi ya none turimo ni ibindi iyo urugo ruri mu marembera rugira ibimenyetso kibihe tubwiremwo 2 ibimenyetso bibamo ikintu ca mbere ni ukutaganira iyo habaye ikibazo hakagira umwe utemera kwicarana n'undi ngo baganire ico ni ikimenyetso cyo gutandukana ikindi ca kabiri ni indoa ico bita indoa muri abantu bakuru namwe murabizi yego iyo habaye ikibazo ku ndoa haba habaye ikibazo cyo gutandukana kuko umugore aba yaravuye iwabo kubera indoa noneho iyo itagihari niyo muba mufitanye abana iba ari ikibazo kinini cyo gutandukana kuko si mwene nyoko si mushiki wawe si nyogosenge ntaco mufana cyo mufana nico ni naho hava urugo nyine ruzima aho ngaho kundoha yego bivuze nyine mu mizimizo niko abanyarwanda bazavuga nazimije nyine mu kuzimiza n'ubufuraga burakenewe ayo cyane hanyuma uradutandukanyiriza gute ubu Kristo n'ubufura ubu Kristo reka aribwo mbanza kuko nibwo ufite agaciro ubu Kristo ni ukumenya ko wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza yego tutinya abantu ahubwo ugatinya icyaha kuko icyaha kigutandukanya na Kristo ukemera kuzura umwuka wera ukemera ko Yesu yapfuye kandi akazuka kandi yafiriye ibyaha byawe ubwo nibwo bukirisitu hari abantu benshi baza bitwa abakirisitu ariko batinya abantu bagera hirya bagakora ibyaha abo si abakirisitu ubukristo ni ikintu kiba muri wewe umutimanama w'Imana uri muri wewe ukakuyobora umwuka w'Imana ukakubwira ngo kiwakoze sico ukihana haba hariho abakwihanisha haba badahari ubwo nibwo bukirisitu ugatinya icyaha ubufura ni ikintu kiza rimwe na rimwe mu burere bakakurera ababyeyi bakakubwira ngo umwana wacu tukibe tukice tukabeshe tukariganye uzovuga ukuri noneho ukagendera muri bya bindi bakwigishije noneho ukaba ufite umuco iyo abantu bakurebye ukamenya ko ufite umuco ariko kandi iyo ufite umuco
uba uri hafi cyane iyo umenya Imana bihita biba neza kurusha, kubera ko n'ubundi uzi kubana n'abantu, uzi kwirinda ibintu by'ibyaha, noneho iyo ukubitiyemo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza bihita biba byiza cyane. Ariko kera hariho basokuru bari bafite umuco, hari sokuru umwe twebwe yafasha abantu bikomeye, akabafasha, akagatanga amata, agatanga inka, ariko atarakizwa, ari umupagani, ariko ngo aje gupfa arababwira ati njyewe sinzopfa nk'umupagani, ntabwo nzopfa ndi umupagani. Yarihanye arabatizwa, avuye kubatizwa arapfa, kandi apfa nta kintu na kimwe yakoze, kubera ubwo bufura bwiwe apfa abantu bose bamuhamye. Noneho kubw'ibahati yakira na Yesu nk'umwami n'umukiza, ibyo nabyo biba bigendeye neza, biba bisa neza. Yego, tugenda tugana ku musozo, pasiteri ni ibihe biryo atarya? ibyo ndarya nta biryo ntazana. Mbere sinaryaho uruje, sindya n'ibigori, bya bindi byo kuvuga ngo ntuzarara ibigori, kera sinabirya. Oya, turi kuvugaga ubu nyine, ariko ubu nyine ibiryo pasiteri atazarya. Noneho kubera ko nabaye n'umuvugabutumwa, nasanze ndiwoje kuvuga ubutumwa ngo nibakugaburira. Hari aho twigeze kugenda mu ivugabutumwa, twari abantu 3, tugenda mu ivugabutumwa ahitwa iriya Kajiado, ngo dushike ni mu Banyakenya, adutekera ibishimbo bitoya by'icyatsi baza bita ngo ni ndengo, duto cyane. Noneho badutekera na capati, noneho ngo babizane, kuko twe tutabimenyereye utwo dushimbo, abanyamurenge ntibari babizi. Je mba ndabibonye uko ari ndengu, kandi ndavuga ati bizanga bikunda turabijya. Noneho umwe ahita avuga ngo gusa ngo bino je sinza mbirye. Ndamubwira ati wewe ntusubire kuvuga ngo bakumve, kubera ivuga butumwa ikintu cya mbere ni ugusangira naryo nirindi vuga butumwa, kandi gusangira n'inshuti yawe. Rero kubera icyo kintu ukuye ikintu kizira, wenda nicyo ntorya, sinza n'ingurube, ingurube sindayijya, ngigira leta imabaza bagene ko bazavuga, sindayijya kandi ni ngaho ntazoyiga, n'imyaka yanjye ntinyemerera, n'ubufura bwanjye ntibinyemerera, ariko ibindi zo nza birya. Umukristo agomba kugira umwenda yambara n'uwatambara? Yego. Hari umwenda nubwo ukizwa kuba imbere mu mutima, ariko hari umwenda ushobora kwambara ugacumuza abandi. Wamara gucumuza abandi, kubera ko umukristo turi urwandiko, titugomba gucumuza abandi. Ugomba kwambara, nimba uri umudamu wambare neza, kandi kwambara igisirimu si ukwambara utuntu duto tubonerana. Uwo umusirimu ukambara ibintu birebire, kandi ugasirimuka ugasa neza, wanatambuka tiyagira umuntu unenga wambaye. Ariko kwambara nabi uhavuga ubutumwa, hari igihe bicafuza abantu, hari igihe ushobora guhagarara imbere y'abantu bakakugaya kubera imyambarire, kandi iyo bakugaye nta mbuto uba ubereye. Kindi kandi hari imyambaro y'abagore n'imyambaro y'abagabo, kubera ko nabyo biri mu muco wambajije. Niba ku rugero muri umugore w'umunyamurenge, kuko turi abanyamurenge kandi nkunda abanyamurenge cyane, ndabakunda pe. Noneho ukagenda ukaja nko kubwiriza, ukagenda wambaye ipantaro mu banyamurenge, hari igihe utani n'ijye vuga butumwa bavuze batabyumvishije cyane. Aho ushobora kugenda mu Banyakenya, wenda wambara nkabo. Hari abantu baza bambara ibo nta kibazo, bakambara n'imyenda migufi n'ibiki, ariko kuko bazi ko uwo muco we mwebwe mutawugira, bagagukekamo ibindi, bakavuga tuyuwe nubwo avuga ubutumwa, ariko kubera ko abantu babo bambara neza, akaba yambaye gutya, ashobora kuba ari umukora cyangwa ari umuntu
udasobanutse cyane. rero nkaba mbasaba kwambara neza. Mm. Kwambara neza ni byiza kandi n'umuntu wambaye neza azaberwa. Mm. kandi tukerera n'imbuto amahanga turimo kugira ngo bamenye ko twigishijwe n'ababyeyi kandi dufite imana twibasha cyane. Reka ngushimire, yego. wakoze ku mwanya wawe kandi wakoze no kuganira ciza. Si ugukeka nitugukenera gutaha tuzokubona. Nihagira muri komantere abandi bavuga ko bashaka ko tukugarura, nizere ko tuzakubona. Tugira siroga ivuga ngo amahoro mu mutima, amafaranga mu ikofi. Cyose cifuza umuntu yobwira undi akanezerwa. Ariko ko ufite amahoro mu mutima no kuba ufite ikofi irimo ifaranga. Twari kumwe n'umukozi w'Imana rero, twagiriwe umugisha, twagiriwe amahirwe, ni umunsi udasanzwe kandi ni ibihe byiza kuri twebwe tugomba kwirata kuba yemeye kutwitaba tukaganira ibiganiro byiza nk'ibi ngibi. Abafite amatwi bumve, abatayafite mwihangane, ariko mwakoze cyane kubana natwe, no kuri turabashimiye. Mugire ibihe byiza kandi Imana ikomeze ibarindire mu buntu bwayo. Ciao ciao. Asante.